Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira umugoroba mwiza, mwe muri kutwumva muri mu masaha y'umugoroba, namwe mwese muri kutwumva mugeze mu masaha ya mu gitondo, ndetse namwe muri ku gicamunsi cy'amasaha mwaba mugezemo. Ni Mazo TV rero tugarutse muri updates zazigezweho mu bitangazamakuru kuri ligne de front ndetse no mu busesenguzi bugiye butandukanye bw'ibibera hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunze ba Mazo TV rero, kama kawaida nk'uko mubimenyereye, Mazo TV ni umuyoboro wabashyiriweho kugira ngo mujye mumenya ibibera hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko igihe kimaze kuba kirekire, imyaka ni myinshi, urugamba ruhanganisha umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo n'imitwe bafatanya ya FDL na Wazalendo, ndetse tutibagiye n'igisirikare cy'u Burundi, igihe ni kirekire urugamba bahanganiyemo rutararangira. Muri iki kiganiro rero ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umunyamakuru wa Mazo TV. Tutari duherutse kuri izi mikoro, ariko ngira ngo tumwakire. Jean Paul, turakwakiriye. Nishimiye ikaze mu mpaye nk'abakunzi ba Mazo TV. Bwana Munezero, nishimiye kongera kukubona, twari tumaze igihe tutabonana. N'abakunzi ba Mazo TV ndabasuhuje, bari bamaze igihe batanyumva. Ni Jean Paul nk'ibisanzwe, mutoto wa Masisi. Mutoto guturuka Masisi, duherukana mu biganiro bya kera. Ntabwo tuguherutse, ubanza wari waragiye nawe kuri ligne de front mu rugamba, cyane ko duherukana mu biganiro wasesenguraga ku bijyanye na Sadeke. Ubu Sadeke yawe yaratashye, yarashize. Ubu ngubu noneho tugiye kugaruka ngo hakurikiye hiki. Turahera hano muri Nord Kivu, dukurikizaho Sud Kivu, ubwo turaza kumenya ahandi harakurikiraho. Ndagira ngo ubu ngubu tuvugana abakunzi ba Mazo TV. Tuvuye hakurya. Si wahabonye? Wabonye biri kuhabera? Umutekano niki? Ni wose. Ubu ngubu ngira ngo rero duhere hano muri Nord Kivu, ubwo turava Murambi. Murambi ubwo bumve ko ari hano muri Munigi, twerekeza Goma gato muri Mugunga, turava Mugunga twerekeza Rusayo. Yego. Yes, bakunzi ba Mazo TV rero, tukimara kubahereza iyi ngingo tugiye kuba tugarukaho, ubu ngubu ndagira ngo mutwemerere muduhe umwanya utarenze iminota 20. Bakunzi ba Mazo TV, tubabwire cyangwa se tubabarire ibya hano hakurya kwa Fachi Bato bakunze kwita Chisekedi. Yes, reka duhere rero hano muri Munigi, ni Sheferi Murambi, aho twahoze dutembera, ariko nkuko twagiye tubibona. Jean Paul, wabibonye hano abaturage barakubwira ati rwose mu buryo bwa security hano activite zacu turazikora neza cyane ko urebye barakubwira ati ntabwo duheruka kumva ikijyanye n'urusasu hano muri izi quartier, ati rwose tunafurahi Mungu abariki intare za Sarambwe. Ndio kabisa. Jean Paul, ndagira ngo dutembereze hano muri Munigi nk'umuntu uhamenyereye, utubwire ibijyanye n'urujya n'uruza noneho hano muri Munigi biba bimeze bite? Ngiye nahageze, natembeye, nahabonye kwa Mwami, kwa Mugarura, Don Bosco, mu byahi bya hano muri Kongo, hose ngira ngo ikijyanye n'umutekano cyo rwose navivuye ni 100%. Ariko ndagira ngo noneho ugaruke noneho kuri activite, ese ubuzima nyine bwaho bwa buri munsi. Ariko nabonye bijyanye no kumenya imikorere yaho biba bigoye, sinziho niba hari icyuzi. Urakoze rero bwana munyamakuru. Ikintu nabanza kubwira abakunzi ba Mazo TV basanzwe bareba Mazo TV, cyangwa se bagiye kuyibona aribwo bwa mbere, bamanze bakore subscribe cyangwa se sabone ku bantu bumva ururimi rw'igifaransa. Yego, bakore share na comment. Inkuru zacu kuzipostinga no kuzisharinga nta kibazo, kuko zirizewe 100%. Yego, umuntu rwose yazipostinga akazisharinga, inkuru zacu ziba zemewe. Yego, rero ikintu nababwira ku bijyanye n'umutekano by'umwihariko, ntabwo ndi Imana ngo mpereze intare za Sarambwe ijuru, ariko ndarizifurije.
umutekano wambajije duhere hano mu Munigi by'umwihariko muri quartier Murambi. Murambi umutekano ni wose, ariko abakunzi ba Mazo TV bibuke ko hano Murambi ntabwo ari kure uvuye kuri borune y'u Rwanda. Yego n'ubundi nkawe cyangwa se n'abandi bakunzi ba Mazo TV babyumve neza, Murambi ni Murambi ku gice cya Kongo, ariko no mu gice cy'u Rwanda ni Murambi, birafatanye. Ni ukuvuga ngo usibye umupaka wonyine. Ubwo mu Rwanda uva Murambi uhita winjira hitwa ni Murambi. Mu Rwanda ni mu mudugudu wa Murambi, no muri Kongo ni Murambi. Nagize ngo nagize ngo ni muri mu Buhaza cyangwa se Rutagara. Buhaza ni akagari, Rutagara ni umudugudu uhana imbibi na Murambi. Ubwo yego, uhana imbibi n'umudugudu wa Murambi. Abakunzi ba Mazo TV rero babyumve ko Murambi yo mu Rwanda na Murambi yo mu Kongo. Ariko bwira abakunzi ba Mazo TV ko tuzabatembereza ibice byose byo ku mupaka, aho umupaka uhurira na Kongo n'ibice byaho. Hari ibice bijya kwitiranwa, urumva nk'iyi Murambi y'aha ngaha, hakabaho niyo Murambi ya Kongo. Ino byahi y'aha ngaha, hirya no hari byahi ya Kongo. Yego, ariko numvise ngo ari na mpuzamahanga yo muri Kongo, haraza Kibumba. Kandi uriya urabyuka ko nano hejuru ya Karukogo hari mpuzamahanga. Yego, ubwo bakunzi ba Mazo TV bumve ko nta Rwanda nta Kongo, amazina agiye no kugira ute arasa. Ahubwo nuko ubutegetsi bubi buriho cyangwa se bwabayeho bwashatse gukandamiza abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nk'ubu umukongomani umubajije ngo aha hitwa gute aho ku Murambi, ni Murambi nyine mu kinyarwanda, ariko we yavuga ngo ni Murambi. Nyine ubwo ni ikijyanye nyine n'ururimi rwe nuko abyumva n'ubusahuzi bwe. Ariko by'umwihariko mu gihe cya kera mbere y'abakoloni habaga Abanyarwanda, u Rwanda rugenderana na Kongo nta kibazo, ari Murambi na Murambi, usibye ko byari bitandukanye kuri Murambi ya Kongo y'u Rwanda na Murambi ya Zaire. Ubwo icyo gihe hitwaga Zaire. Yego. Ubwo rero wambazaga ku by'umutekano by'umwihariko, nashukuru sana Intare za Sarambwe. Ndazishimiye, umutekano ni wose. Ubu ngubu amasaha ni 24 kuri 24, by'umwihariko hano ku Murambi nta muntu wagezaga saa 3 akiri hanze. None ubu ngubu uragenda na saa 5 watuma umwana kuri botike akakuzanira amavuta yagushiranye mu nzu, wamutuma kuri botike akakuzanira umunyu, wamutuma kuri botike akakuzanira isabune ugakaraba. Urumva ni umutekano w'Intare za Sarambwe. Umutekano ni wose cyane ko nabonye n'abantu hano Murambi, nkuko nawe wabintangarije, iyi Murambi ya kera ntabwo yari ituwe. Nimba babonye neza, babonye ko ari kugera n'amakanisa cyangwa se insengero. Abakunzi ba Mazo TV ndara baba batazi kanisa n'urusengero, bari kuhubaka insengero. Amashuri ndakeka bayegezeho hano mu mupaka neza ku ruhande rw'u Rwanda, yitwa NCS Gazisi Murambi, Baraka Murambi. Baraka Murambi nakibonye icyo kigo cya primaire. Yego, hariya rero cyane, hari akambitse umwefudereri cyane mu gihe cyashize, Intare zitari zahabohora. hari murende wo za FDLR cyane rwose, nk'aba Banyarwanda baba bakekwaho ubunyarwanda hariya rwose bashakaga kumutoteza, babereka iwabo mu Rwanda, bakamuzana hariya bakamutoteza Abanyarwanda bareba. Nese ubwo bivuze ngo ari amazu ari muri Murambi twabonye ari masha. Ese ari amazu nyine yaba hageze ari uko Intare za Sarambwe zimaze kuba zabohora bino bice? Rero ndagira ngo abakunzi ba Mazo TV batwumve neza. Burya umuturage wamuhaye umutekano, ugatuma ibyo abirya neza, ugatuma aryama neza, niyo yarara mu nzu ituzuye ariko yaribye ku neza iyo nzu ituzuye akayiraramo asinziriye, ntacyo bimutwaye. Nimba barabimenye ko Intare za Sarambwe zigiye gutsimbura zikava Ikibumba zikamanuka, baguze biriya bibanza ku bwinshi. Biguze cyane nabonye, ariko ibibanza bya hano muri Murambi nanone nta nubwo ari amafaranga menshi cyane ugenekereje nyine, kandi Murambi batagira ngo ni kure y'umujyi. Murambi ni hano urenze Tarameko, nanone uvuye mu mujyi za Majengo. Murambi niho umujyi uri kuza ugana. Murambi niho uri ubundi mu magambo make bahita mu mabinga y'umujyi. Yego. Ni mu mabinga y'umujyi,
kuva mu mujyi wa Goma ujya hano ku Murambi ni nko kuva mu kanwa ujya mu izuru, biraturanye. Ubwo rero umutekano ni sawa. Hariya aho wambwiye kwa Mugarura, ndakeka nubwo abakunzi ba Mazo TV areba Mazo TV, ariko ntabwo ariyo gusa bakurikirana, byagiye bikwirakwira kuri za social media. Aho kwa Mugarura wabaga uri kugenda ukasanga hari uwo batwitse akaguru kasigaye, wakwigenda ukabona hari uw'abazarendo bari kurya, wagenda ufite itungo bakarikwaka, bari abanyagubanza atari n'abantu wagira ni inyamaswa. Hari igihe wahageraga ugasanga imbwa barimo kuzica bazicuritse ziri kureba mu muriro bari kuziniga. Muri make navuga ngo umutekano ni wose, by'umwihariko hano ku Murambi. Reka tuve hano muri Murambi, ubwo ni groupement Munigi Sheferi Murambi, cyangwa se nushaka kwita quartier Murambi. Twerekeze hano Goma Mugunga naho haravugwa kuba haba ibitero shuma by'amabandi runaka, ariko nibaza uribuka operation couvre-feu zagiye ziba zikozwe na M23. Ni couvre-feu zari zo guhiga abarwanyi bahoze ku ruhande rwa guverinoma, abasigaye mu gihe umujyi wa Goma wabagatombe wafatwaga, bo noneho bagahungira mu baturage nyine bakigira abasivile. Ubu ngubu bakaribo bakomeje gukora ibitero shuma. Ariko muri couvre-feu zagiye zikorwa, bagiye bafata benshi ba FDL, FARDC n'abandi bagiye batandukanye, bose bagashaka bamwe bajyanwa mu maprizo, abandi nyine ubwo bakajyanwa muri training zindi. Ubwo ba FDL bafatwaga baherezwaga mu Rwanda, ubwo bakareba niba nta bafite ibyaha bakekwaho bya genocide, ubwo abandi batagira ibyo barerwaho n'inkiko bakerekeza mu kigo cya Mutobo kiba hariya mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze. Ariko kugeza ubu ngubu amabandi ntabwo aracika hano muri uyu mujyi wa Goma, by'umwihariko hariya za Mugunga. Ese M23 ikora iki? Nk'umuturage ndi umuturage, ariko ukaba n'umusesenguzi, nkaba n'umusesenguzi w'ibi bintu biri hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu nge navuga M23 yakora, n'ubundi yacunguye benshi, yajije kuducungura kandi tunarishima kuko yaducunguye. Iteka ryose hariya Mugunga, Rusayo, ririya shyamba. Ariko ubanza n'ubundi ayo mabandi urutse no kuba ari amabandi, ubanza ari abasirikare cyangwa se inyeshyamba zituruka hariya muri ririya shyamba zikamanuka zikanyurana hariya Rusayo zikanakomezanya Mugunga, kuko nta gihe uzumva Mugunga habaye ibyo bitero shuma ngo wumve Rusayo haratekanye. Yego, iteka utwo duce tubiri dufitanye connection yo kubaho ibitero byabaye mu gace kamwe byagira n'ingaruka ku kandi. Ese ibi ngibi nyine tubihuza gute n'uburyo bwa strategie militaire? Ngewe icyo nabivugaho, ririya shyamba niryo nzitizi. Ririya shyamba urabona pariki ya Virunga ni hari ihereye Rusayo ikazamuka, kandi ririya shyamba ni rinini aka muri Voruka ya Nyiragongo. Yego, ririya shyamba riragiye buri urigiye ryaguhingutsa hafi no mu Bwiza. Mu Bwiza hafi na za Kicanga, ndi kuhareba Kicanga, kandi wambutse Kicanga uhita ugwa muri Warikari. Buriya ntibinagutungure, ubwo yigoma ya Bagatombe ntabwo ingabo z'u Burundi zose zari hano mu mujyi wa Goma, cyangwa se ngo zibe ziri hirya gato ya Goma. Hari zasigayemo hano mu Kirunga. Ariko na n'ubu biragivuga ko akenshi FDLR arimwo zikiri zose nyinshi ngo nyinshi zinarimo ngo ziri hariya mu ishyamba. Bivugwa ko akenshi cyane ko hari, ariko ngo hari ahantu ku muhanda werekeza Sake habaga bariyeri ya FDLR basoresherezagaho cyane abaturage bafite ibikorwa hariya ku kimashini. Ubanza ari aho ngaho, nta mpibuka neza, n'impibuka muri iki kiganiro ndaza kwakubwira. Akenshi ngo umuturage yabaga agiye mu murima we
akishyura $5. ubwo ngo niba waravuga ufite abakozi 5, ubwo buri mukozi yari $5, ubwo mwese ubwo ko muri $25. $25 mugomba kuzishyura kuziripa aho ngaho ku bariyeri ya FDLR kugira ukundi ujye mu murima. Ibyo nabyumviseho. Ririya shyamba rero ni nayo nzitizi yo kuba M23 nayo iba idatekanye ngo yumve ko ibi bice byose yabyigaruriye. Yego. Cyane ko eneo za FDLR zavuye n'amadefense yayo yose yavuye hano mu baturage, byose biri hariya muri la pariki. Bakunzi ba Mazo TV mutwumve neza, hatagira umuntu utwumva nabi. Iri shyamba rya Nyiragongo nicyo kiraro gihuza FDLR na teritwari ya Walikale. Babyumve neza. Iri shyamba ryerekeza Walikale. Iri shyamba rigaruki neza umunwa waryo usohokera ahitwa mu Bwiza. Hamwe kwa ba Rurankundo. Yego. Ubwo iyo ugeze mu Bwiza ucomoka gato ugera muri Kicanga Centre, warenga Kicanga Centre ugahita ugwa muri teritwari ya Walikale. Urabona rero nubwo intare zadukombowe nibyo, ariko ntabwo zabera hose icyarimwe. Ikintu mpereza umwanya cyane nangaya ni abaturage, by'umwihariko ba Rusayo Mugunga. Urabona iriya kufrefe yabaye, yabaga abaturage bahari, abashefu bahari. Kandi abaturage babaga bazi ngo nge uyu munsi nacumbikiye uwaruhoza ari umusirikare, sinzenda nimba ari umu FDL cyangwa umu FARDC, ariko namucumbikiye, kandi muri aba ngaba bafashwe ntawe urimo. Ntabwo yatangaga n'amakuru, sibyo? Ubwo yabaga yagiye hehe? Mu ishyamba. Ku manywa akirirwa mu ishyamba, nijoro akaza kurara mu mazu y'abaturage. Ariko urumva ikibazo ni bya bindi no mu Rwanda birirwa batubwira, ubundi cyambere cyakabaye amakuru. Urumva ubundi wakagombye no kumucumbikira, ariko mu gitondo usika ubusubuye ukaba wahamagaje inzego z'umutekano zikabyukira wawe zije kumufata. Ariko abaturage bagira ubwoba cyane, ariko ntabwo twabarenganya kuko ushobora no kubivuga nje bari abantu ba Mugunga Rusayo ndabagiranya ntago ndabagiranya n'intera hamwe. Buri usibye kuba umutekano w'abakongomani bagenzi banjye uhungabanywa n'abavuye mu ishyamba hano, n'abaturage babigiramo uruhare. Gutese kandi impamvu babigiramo uruhare, baraza bakagaba igitero Shuma, intare za Sarambwe zaza kutabara bakaburira mu mazu yabo. Yego. Bakaburira mu mazu. Intare za Sarambwe zaza zatise abantu barasaga bite bose bakaba ibiragi, bagaceceka. Urumva umutekano kuba watawugira nabo ubwabo babigiramo uruhare. Ubundi bino bintu ni nka bya bindi baca umugani mu Kinyarwanda ngo uvura umuntu amaso bwacya akayagukanurira. None ndibaza ngo tukiri hano muri iri shamba, muri iyi parike ya Virunga, ese ikindi nibaza, sinzi niba nawe waba ugifiteho amakuru. Turabizi neza ko hari FDL nyinshi ziri hano mu ishamba, nkuko tunabibona bagenda breaking ati iri shamba riracyarimo aduyi, sibyo? None izi aduyi zitunzwe n'iki? Ese ibi batunga binyura he, babikura he? Ese haba hari indi nzira yabo nanone babicishamo? Turabizi ko general wabo Omega yacishe nyine, ubwo byararangiye. Ubu ariko bafite abandi bayobozi basiganye. Ese ibi batunga none ubu ngubu kuba aba batunga bo barahari, bafite n'ubushobozi babyiyemeje, ahubwo binyura he kugira bibagereho? Nibyo nakubwiye, abo baturage abo ba Rusayo Mugunga, ku manywa yemerewe kuba umuturage akajya guhaha hano mu isoko hano Igoma, cyangwa akajya hehe ahantu hose bitewe n'icyo ashaka akagenda, kuko umutekano ufite ntacyo yishinja, bamuze nk'umuturage. Bwamara kugoroba akagana ishyamba akabajyanira. Niyo mpamvu nge ku gitekerezo cyanjye, mbaye ndi umuntu wegereye hafi y'umugaba mukuru w'intare za Sarambwe, nyakubahwa
General Makenga cyangwa se mbaye ndi hafi y'umujyanama we Byamungu cyangwa se ndi hafi y'intare twemera twese Boduwe. ngaruye Yeah. umugabo wafashe umujyi wa Goma, cyangwa se byibuze ndi hafi ya Koloneli Wiringoma. Ndi ikintu nabasaba ni kimwe, kandi ubajije abaturage bahangaha mu mujyi wa Goma bose niko bakubwira. Nabasaba rwose, igisirikare cyatsinzwe cyabasigiye indege hano mu kibuga cy'indege. Ndakeka mwarabibonye suko enye ubwo izo ni drone bazumve enye na kajugujugu y'intambara imwe n'ibindi bifaru bigiye bitandukanye. Yego bakunze ba Mazo TV mutwumve neza, nambashishikariza gukora sabone cyangwa subscribe, musharinga inkuru zacu zigere ku bantu bose ukuri bakumenye. Yego nge mbaye ndi hafi y'abo bagabo maze kuvuga, nazakora utya, nababwira ati mwe mukore mutya, niko tubibona, nicyo kintu cyaduha amahoro nk'abaturage mwaje gucungura. Arega usibye no kuducungura nabwo, nimba yaramennye amaraso ye kugira ngo mbeho, ejo nibagaruka bakanyica n'unda ntacyo azaba yararuhiye, azaba yararuhiye ubuso icyo gihe. Rero nge nk'abantu baturiye hafi y'ishyamba bose babakuraho. Ubundi hari igihe Makenga yageze kuvuga ngo barase intera hamwe ziri mu kirunga n'ikirunga nibashake bakirase. Nanjye ibyo bintu byanjye kuvuga ngo yigeze kuvuga ngo nyine bishamba barishumike. Barishumike, ariko urumva baba bangamiye ibindi bikorwa nyine by'ibinyabuzima bibamo. Aho ngaho bahita baregwa n'inkiko mpuzamahanga, cyane cyane nk'ibigo bishinzwe kwita ku bidukikije. Urumva wifashe ugatwika ishyamba, ntabwo icyo kirego wazagikira, cyane ko harimo inyamaswa myinshi, ibiti. Ahubwo dore ikibazo kindi, iri shyamba cyangwa se zino nterahamwe zikurura zituma ibikorwa byagakozwe muri iri shyamba, cyane cyane by'ubukerarugendo, ntabwo bikorwa kubera umutekano muke nanone utizewe uba hehe muri iri shyamba. Reka nze nkuhe ukuri aho ngaho, sibyo? Bakunzi ba Mazo TV mwese mwumva ukuri, mutazaba nangiye gukoresha umugani utari we, ariko reka mbireke. Gusa kuba byitwa pariki ya Virunga ni nka kumwe ikirondwe gisigara ku ruhu inkara ari we kera, cyangwa se kumwe ufata indazi mu ntoki ikagugasigarana amavuta ukikanga ko gifite irindazi mu ntoki. Bakunze ba Mazo TV mu byumve neza, eski iyo nyamaswa yakwihanganira kuba umwaka imyaka 2 mu masasu ayica hejuru andi atobora ingenzi zazo ireba niyihe? Iby'inyamaswa byo wenda ni ibindi. Reka nze nkwerekeye twaba tugiye kubigeranya n'ikiremwa muntu, natwe turabizi ko nawe ubwawe utabyemera wowe, sibyo? Rero tujya mu nyamaswa ntabwo turabigereranya nuko inyamaswa zakagombye kubaho nk'abaturage. Yego, icyo nashakaga kuvuga rero nuko navuze ngo nafata indege ukavuga ngo General Makenga arategetse ngo baritwike, ukavuga ngo baregwa byinshi, n'ubundi barabirezwe. Aho ngaho se none urumva mu gutwika ishyamba mu buryo bwa politike nyine nta nyito bigira. Urumva ni nka bya bindi Trump yavuze nawe ngo batwika Kongo yose, ngo abaturage bagatangira bundi bushya. Urumva rero nge namwisabira gufata indege akagenda aho bakeka hose ari, bakagota abaturage bakabakuraho, ubundi agafata ingabo ze nkeya zishoboye, nk'uko n'ubundi zafashe uwo mujyi ari nkeya, ariko zirawufata zirimwo ibihumbi birenga 100 by'ingabo, sibyo? Ibihumbi 100 by'ingabo harimo izo. Ahubwo ubu ngubu tuvugana M23 yarekuye abasirikare 200,000 ba FARDC, yari yarafunze. Ariko ikibazo FARDC yanze kurekura abaturage bayo 700 harimo n'abasirikare bayo bafashe. Urabyumva ni bya bibazo bya Tshisekedi. Ubundi Tshisekedi ni umusivili, urumva? Nese ko n'umujyanama we Masunzu
bakoranaga ko Masunzu nawe none bivugwa ko nyine nawe yari ari mu mugambi umwe n'abariya ba Christian Ciwewe niba ubibuka bari bari mu mugambi ngo wo kumuhirika no kumwica. Christian Ciwewe shongesha ariko amakuru mfite ngo yaba yapfuye kandi ngafunzwe. hari ahantu rwose nakuye inkuru ngo yapfuye Christian Ciwewe seriye bakunze bamaze mu kiganiro twakoze mu gitondo twamuburekingaga tuvuga ko afunzwe. Bivuga ko rero Masunzu we yaburiwe irengero nyuma y'uko urabizi ko yari umuyobozi wa zone ya gatatu ya FARDC ikorera muri za Warikare na Sud Kivu. Yego na Nord Kivu. None Ciwewe ngo ya iyo bakunze Amazo TV ntabwo tubihagazeho n'amaguru yacu ariko ni breaking news. Igihe muzumva byabaye muzamenye ko twabibreakinze turi abambere. Rero njye ngo jene mu Masunzu yaburiwe irengero ahubwo bamwe ari kurwanirwa ko yaje muri AFC M23 kandi mu kiganiro twakoze mu gitondo nibyo twavuze. Mu makuru twabonaga bavuga ko yaba yahunge muri 23 nyuma y'uko mu rugo rwe baramubuze ntawe uriyo sibyo. Kinshasa ntawe uriyo kandi umuntu abizi ko ariho yari yahamagajwe nyuma yo kuva hano i Warikare. Yego ubu ngubu bivugwa ko yaba yajoininze AFC 23 ngo yamagaye mugenzi we General Makenga ati ibintu byakaze rwose birakaze ariko se muneze atubanza nakwizira aho ngahe iwanyu. Reka nkubaze nk'ubu ngubu nimba ujyanywe kuyobora ahantu runaka cyangwa se urugo runaka kandi uzi neza ko abakubanjirije bakananirwa kuruyobora neza ibyababayeho baguhamagara wowe ukagenda. Ariko ikibazo dore ikintu nshinja Pascal Masunzu ni kimwe gusa. Ni Pacifique Masunzu yishe bene wabo. Nyine niho abera umuswa n'ubwenge buke. Yishe bene wabo abagendaho ababuza umutekano. None size urabizi twirwaneho iba muri rirahuriro Association Fleuve Congo bakwita AFC ni mwiba nayo. Kandi ubu birumvikana Masunzu ni umunyamurenge nawe yakagombye kuba arwana ku ruhande rwa twirwaneho. None ubu ngubu yaje muri AFC 23 kandi ha M23 nta twirwaneho bose ni bamwe kuko ibyo barwanira ni bimwe. None aba bantu bo babana bati gusa ikiza gihari cyangwa Masunzu yaba yabuza ahagwa kabaje kugwa muri 23. Yareka nze nkubwira ikiza gihari. Nta twirwaneho nta M23 bose icyo bashaka ni amahoro. Kandi n'abantu barababarira rega nta cyatsi tababarira. Wibuke ko na Kabila yaje hano Igoma kandi yarafunze Maheshi bya Mungu Berenari. Nanone wibuka ko Kabila rega intambara yatangiye ku butegetsi bwe kuko 2009 na 2012 igihe birukanwaga muri uyu mujyi wa Goma Kabila nawe ari ku butegetsi ariko kugeza ubu ngubu ari kumwe n'intare za Salamu. Yego wibuke ko rero ubundi kumva rero n'Amasunzu bamwakira bamubabarira yenda hari igihe yari yarayobye akaba ari bwo umucyo uje mu maso ye. Sorry twavugaga rero kubijyanye n'umutekano wa muri Nyiragongo. Nge rwose nakwisabira umugaba mukuru w'intare atwika ishyamba akaba yegejeyo vuga ngo natwika ishyamba nashake ntari twike ryose nashyiramo drone ahakeka aho bagaba ibitero baturutse cyangwa birengera agenda habombaride na habombaride gatatu bazasohokamo bagane Warikare baje kubanyukira Warikare bafatire Warikare cyane rwose. Okay, Jean Paul nta kibazo ndabona ije amasaha ari kudufata reka twerekeze Sud Kivu gatoya ni imenembwe hariya rwose na za Karemi Ovira ikomeje kuba ikiraro ndetse na centre y'ihuriro ry'ingabo rwose zigiye zitandukanye zikunda kugaba ibitero hano muri biriya bice by'umwihariko muri iriya misozi miremire ya Minembwe. Hakorwa iki Sud Kivu? Sud Kivu nge nk'umusesenguzi ukuntu mbibona nuko batubabarira Colonel Gaceri mperuka ntabwo birishwa neza ko ari w'igihari gusa mperuka ari uyoboye
intare ziriyo, operasiyo yo muri Sud Kivu. yego, by'umwihariko n'abagabo bo kwa Sematama muri Twirwaneho, muri Twirwaneho, yego, batubabarire, twararize bihagije, ntabyo tutabonye, twabonye abapfu, twashyinguye ba mama wacu, dushyingura barumuna bacu, bashiki bacu na bakuru bacu, turambiwe kujya dushyingura none n'ejo, rwose batubabarire. Uvira nimba barashoboye umujyi wa Goma, ntabwo na Bukavu yongereho, na Bukavu ntabwo, nibafate Uvira rero. Uvira ntabwo yabananiye, yego ndi kubivuga nk'umusevira, ariko nanone umusesenguzi muri plani ya gisirikare, bo baba bafite ukuntu babipanga, ariko ibyo bapanga ntibabipange vuba, kuko ntabwo Uvira ari ikomeye kuruta umujyi wa Goma na Bukavu. Bagire rwose bakombo abanya Uvira, bararushye, ingabo z'u Burundi ziri kuhagera zifata ku ngufu, zisahura, zigira ute, rwose turarushye. Icyo bakora rero, urabona nk'aba bano bari ku mupaka w'u Rwanda, wa Kongo n'u Burundi, hano Kamanyora, Rusizi, yego, n'abari Walungu. Ejo bundi nahoze numva hari umuntu twavuganye uriyo, bambwa ngo hari imisozi y'ingenzi bagiye bafata mu icuramiye Uvira, rwose bashyiramo akabaraga, ntabwo turi kubatiriza, ni ukubinginga, Imana yabashoboje bafata Goma na Bukavu n'ibindi bice bya za Kicanga na za Masisi centre. Ubu ngubu umutekano urahinda. Hari igitero heruka kumva geruka kugabwa muri Masisi centre? Ntacyo. Hari igitero heruka kumva geruka kugabwa Kicanga? Ntabyo rwose. Bunagana se ntibirirwa batureba Mijenda, ntabyo rwose. Bunagana ntibirirwa batureba hano ku mbuga nkoranyambaga, tuvuga hana hari urusasu, batubaza se ibyo bintu muvuga intambara iracyariho? Rero rwose Uvira ntibatubabarire. Uvira igitumye ikomeje kuba Uvira ni izi ngabo zo kwa Neva, niho ziri kwambukira, aba FDLR niho bari guca baje gutesha umutekano umutwe abanyekongo. Rwose bayifate, bafungira amarembo Uburundi bwore kongera kohereza ingabo n'ibikoresho. Erega niyo ntandaro ya byose, kuko Uvira ifashwe ntabwo bakongera kubona uburyo bohereza ibikoresho bya gisirikare hariya muri biriya bice bindi. Bakunzi ba Mazo TV, muri komenti mumanuke mutubwire nimba mudakeneye kubona nanone tubyina intsinzi, mutubona muri press conference muri Uvira hariya, twerekeza Uvira tugiye muri press conference n'intare za Sarama cyane rwose, kuko tubimenyereye hano mu mujyi wa Goma n'andi agiye atandukanye, na Wiringoma, Colonel Nanga, Bisimwa n'abandi bose bari nyinshi rwose. Rwose batwandikire muri comment, niba mudashaka ko Uvira batombe, niba mushaka gukomeza kumva urusasa Uvira, ubwo murabivuga, ariko twese icyo twifuza nta kindi n'iki, ni intsinzi n'amahoro hariya muri Uvira. Igihe cyose intare zasambwe zitari zagera ku ntsinzi, nta mahoro, kuko n'ubundi umuturage baragufata uturutse mu bice by'intare zasambwe, ati wowe uri umu-M23, kandi uri umuturage, uri umukecuru ufite imyaka muri za 70 za 80. Ese uwo mukecuru yafata imbunda ati yajya gutata ati? Uraba uri umusaza ufite inkoni yakunaniye bitewe n'ubusaza, bakwice ngo uri umusirikare wa M23, nguru kwa Makenga, uruwo kwa Sematama. Jean Paul Karame, reka tuve Sud Kivu twerekeze muri Ituri. Ho ni gatoya, nta busesenguzi bwaho, ahubwo ni ukubabwira ibyahabereye ku munsi wo ku cyumweru, ubwo abantu bari mu kiliziya bagiye gusenga. Nyuma ADF aru ikora ibitero shuma, ibihitanya abantu 50 bose baba bahasize ubuzima mu kiliziya aho bita Kamande. Mungu we, Kamande ahari muri Ituri rwose. ADF yaje kuba yahitana abantu 50. Jean Paul, sinzi niba hari icyo warenzaho. Icyo narenzaho buri iyo nkuru ni yakababaro. Bakunzi ba Mazo TV, ndakeka nta muntu wakwishimira kumva abo bantu bose baba civile noneho bagenda gutyo bagendeye rimwe.
ntacyo bari babahoye, babasanze mu nzu y'Imana, gusa Imana ibakire mu bayo. Icyo narenzaho nani bya bindi rwose Muventuri igere hose ngahumva nkuko nguko EDF naru ibikorana na bamwe bakomeye bo muri FARDC nibo babayobora ati mujye hano naha ngaha. EDF naru nabi Bugande ntabwo bavukiye muri Kongo, bo ntabwo ari abanyekongo, bo barwanya ubutegetsi bwa Museveni ariko bagiye kuburwanyiriza muri Kongo. Urumva rero bafite abo bakurikiye, bafite ababahamagaye kugira babe mu mashyamba wabo baje muri Kongo kuko no hari ubutaka n'ikibuga cyo kurwaniramo. Ubwo urabyumva rero nabyo n'indi nkuru tuzaza turambura tubabwira ibyayo, tugiye mu bucukumbuzi. Ubwo tuzaza tugaruka tubabwira ibyo ADF nayo yanze kurwanira iwabo ikigera muri Kongo, banza muri Kongo ariho hari ikibuga cy'imirwano. Bakunzi ba Mazo TV, akazina k'ubu ngubu k'ubunyamakuru ni mu nda y'isi, bungiye kujya mu nda y'isi. Ngiye kujya mu nda y'isi, ahubwo bajye barakwita mu nda y'isi, mu nda y'isi ko tutamuheruka kuri Mazo TV. Ngiye kujya mu nda y'isi, nzagaruka nje kubabwira breaking news. Mwandike muri comment mu mpikaze nka mu nda y'isi, nka mu nda y'isi kuri Mazo TV, mutangazaje mu nda y'isi. Yes, bakunze ba Mazo TV, rero turimo tugana ku musozo. Tutibagiwe gushimira abantu bakanze subscribe, bakaba bumva n'ibiganiro by'iki kiganiro bakacyumva bakakirangiza. Abo bantu ni ingirakamaro kandi ni ingenzi cyane. Abo bantu rero turabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze. Icyo tubasaba ni umusanzu wanyu wo kujya mwumva ibiganiro byacu mukanabisharinga, ariko mukabisharinga kugira ngo tubashe kwagura uyu murongo n'umuryango. Murabibona ko ntabwo twe turagira hejuru cyane, ariko tuzabigeraho dufatanyije namwe. Ako murabyumva, natwe nk'itsinda ry'abanyamakuru ba Mazo TV ntako tuba tutagize ngo tubagezeho updates. Rero namwe icyo dushaka ni umusanzu wanyu wo kudushyigikira, mukanda subscribe cyangwa se sabone, mukibuka gukanda kuri notification bell kugira ngo ikiganiro twaprodinze kijye kibageraho mu ba mbere. Yego, tugira rero ngo turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro twari twabateguriye bakunzi ba Mazo TV. Ariko reka nshimire mu nda y'isi mutangazaji mu nda y'isi. Ndagushimiye cyane mutangazaji mu nda y'isi. Ntabwo twe guherutsa hano kuri Mazo TV, ariko twakubonye kandi tuzaniye amakuru meza. Ndagira ngo mbabwire ko mu Kinyarwanda nibwo bavuga ngo ikintu runaka cyaje nk'uruhara, ngenje nk'uruhara, akimvura igwa nisubira nanone. Nje nk'uruhara, ntabwo tugweruka turi ku breaking inkuru z'imasisi. Ubu ngubu tugarutse dukora ubusesenguzi hano mu bice 23 yigaruriye. Ubu ngubu dushobora kuzakumva noneho turi kurenga Uvira. Uvira rwose, Uvira nizere ko rwose ugiye kudushakira amakuru kuri ADF, tumenye impamvu yavuye iwabo muri Uganda irwanya ubutegetsi bwa Museveni, ariko si burwanyiriza muri Kongo. Bese kubera iki tabaye iwabo kandi igihugu na cyari kirekire. ADF buri urebye imitekerereze yayo ni nk'iya FDLR. FDLR yo dore ikizo cya FDLR amahirwe ifite ishigikiwe na leta ya Kongo. Reka na ADF nayo ishigikiwe na leta ya Kongo. Aba ADF nabo bambara imyenda ya FARDC. Wibuke neza ko hari inkuru yabaye, harimo gucamo nk'amezi nk'abiri, ntabwo ari ya batatu, bishe umukoroneri wo mu ngabo za UPDF. Barangije bakora operation, baragenda abasirikare bamwe na bamwe bafashe muri ADF naru, basanga harimo n'abajenerali bo muri FARDC. Ubwo bivuze ngo iyi nkunga igera kuri FDLR iturutse muri FARDC inagera kuri ADF naru. Bose ni abana ba FARDC kandi bose nimba ubyumva neza wumva ko u Rwanda na Uganda aribo ba. Ariko duherutse kumva Muhozi Kainerugaba, mugaba mukuru w'ingabo za PDF muri Uganda, aherutse ku Gikinshasa guhura na Tshisekedi, bemeranya guhiga ADF. None se u Rwanda na Kongo bo basinya amasezerano make. Ibira byose baba bakoze ni insigara byicaro
ni nka kumwe abantu b'abavumvu bakunze Amazo TV, hari umuntu w'umuvumvu ubarimo, kumwe ujya gukura umutiba ahantu wawe wagitse hagasigara inzuki nkeya zikabura ngenzi zazo. Yes, mu nda y'isi ndagushimiye cyane. Twasabye iminota 20 ariko dore ibaye iminota 40 twayikubye kabiri. Reka dushimire abakunzi bacu rero. Jean Paul cyangwa se umwite mu nda y'isi ndagushimiye. Urakoze cyane Bwana Munezero, n'abakunzi b'Amazo TV ndabashimiye, murakoze. Yes, murakoze rero cyane bakunzi b'Amazo TV kubw'ikiganiro cyiza tugiranye. Murakoze.